so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Oh, das. Lanjut. Sundalonya nggak kayak dulu. Seharusnya terlalu longgar.
kita sudah berada di Surakarta. Nah, di sini adalah kota Jeneponto. Ini jalur yang paling saya suka selama ada perjalanan rute ke Bulukumba. Jalan favorit ya. Apa? Ya, kalau jerinis kita udah, tapi kayaknya udah aja jerinis tuh. Iya, jerinis. Oh, udah ya. Sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.